Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi phela-ke mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphothi izindaba ngenze njengamanje ngaphucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ethi-ke ilunga-ke elikhulu-ke le-MK laphana-ke lalikhankasela-ke i-MK kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke belihambile-ke laphana-ke liye kwi-radio-ke kwintokozo FM-ke laphana-ke lafike ladalula-ke enkulu-ke imfihlo-ke le nge-ANC ne-MK ngokusebenza ndawonye-ke laveza uningi. Kodwa-ke mina angifuni ukuthi-ke wezwa ngami phela nje uzodlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uyizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicela ubhalwe usizwile-ke le video le ungene ama-comment section ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uyangixhasa-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke le khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba nje engizolobe ngiyifaka nje kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. ANC awusabasathukani kakhulu sekukhona into lokhu ivana nje ANC MK kunama meeting akhona ANC khona lezikulu kodwa khona unity ekhona khona inhlansi yethembe lokuzayo ugogo nomzukulu wakhe. So uma ukuthi-ke njengake sithathe-ke sibhedle omhlaziwe zombusazwe uma kungukuthi-ke iqembu le-ANC neqembu le-MK liyasebenzisana lokho kungabathokozisa abantu abaningi baseNingizimu Afrika abangabavoti bonke be-MK ama-ANC imoto yabo phela iqembu lilahlekelwa ama-numbers kwagain MK ANC eluze drastically ekade leader yangabizali ukuthi mfuka amathendwa ngezinye indlela ukusebenzisana kwe-MK nokusebenzisana kwe-ANC kungaba isinqumo esihle ngokwaseNingizimu Afrika ngokwakaZulu Natal. Nangesikhathi iqala iqembu kwathiwa umkhonto wesizwe uqalela ukuzotakula kamzokhumbula wakushiwo njalo bawuyilesi strategy ukuthi bayike watshela abavoti bafika begoalkeeper ze-ANC bedibela amavoti e-ANC badlukudla kwe-ANC afike bavotela i-MK ngoba babazi ukuthi bazotakula ngoba bebona sengathi i-ANC ihamba namanzi. Fethu elakho lokubheka